Ja sam Melih Klopić-Murtić iz Stazina i bavim se proizvodnjom prirodne kozmetike, te sa tim proizvodima radimo tretmane za uljepšavanje, a vlasnica sam obrta Magic Touch. 2013. godine sam odlučila da osnujem vlastiti obrt nakon završenog fakulteta, te da se okušam u poduzetničkim vodama. Tad sam proizvod koji je nastao iz mojih vlastitih potreba patentirala u Institutu za intelektualno vlasništvo, te pod okriljem Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine nastupila na svjetskim izložbama inovacija. Nakon što sam osvojila nekoliko nagrada za inovativan sastav svog proizvoda, tad sam dobila podršku od Federalnog ministarstva poduzetništva i obrta za inovatorstvo. Sama sam osnovala svoj obrt uz podršku svojih roditelja, te sam se postepeno razvijala sama i trenutno je Magic Touch postao prepoznatljiv ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego i dalje. Preko 10 godina iskustva u proizvodnji prirodne kozmetike kao i u tretmanima za uljepšavanje. Osim toga, dobila sam 10 svjetskih nagrada na izložbama inovacija za inovativan sastav. Patentirala sam jedan proizvod i taj proizvod, odnosno ljekovita šećerna pasta za depilaciju, je dobitnik tih nagrada. Nakon toga sam zaštitila žig svog brenda, to jest Magic Touch sa zaštićenim žigom. Prošle godine sam patentirala još jedan proizvod, a to je kruti šampon za osjetljivo vlasište koje je inače namijenjen za vlasišta koje imaju problema sa peruti, sa psorijazom, sa borijom i alopecijom. Osim toga, 2019. godine sam osvojila nagradu Snaga izvrsnosti u kategoriji poduzetništva koju dodjeljuje magazin Gracija i Udruženje poslovnih žena Bosne i Hercegovine. Evo, moram da se pohvalim i pošto ovu vijest nisam podijelila sa drugim, ove godine sam nominirana za nagradu 40 Under 40 koja treba da bude dodijeljena u septembru u Milanu. I mogu reći da mi je izuzetna čast što sam uspjela da dođem kao jedini nominirani iz Bosne i Hercegovine da bi dobila tu nagradu, s obzirom da su svi dobitnici, inače direktori ili vlasnici velikih kompanija, i moram da kažem da mi je velika čast što evo upravo je vlasnik jednog malog obrta iz jedne male sredine je uspio da bude nominiran na toj listi. Radionice koje inače Obrtnička komora organizira za obrtnike su itekako važne zato što oni zapravo služe kao jedna matica za širenje i rast obrtnika. Posebno ova posljednja radionica je meni itekako bila bitna iz razloga što sam uspjela da se uključim i u druge segmente mog poslovanja. To jest, ja sam uvijek bila zadužena za proizvodnju, distribuciju, marketing i ostale stvari koje su vezane konkretno za kozmetiku, ali ovom radionicom sam uspjela da uđem i u ove dijelove koji se tiču računovodstva i vođenja knjiga i ostalih stvari koje su jako bitne.